Zato se gotovo 3 mjeseca od tih nemilih scena sa Cetinja danas građanska, većinska, pristojna, civilizovana Crna Gora i dalje stidi njihove sramote. Sramote onih koji su napali Cetinje zbog toga što Cetinjani nijesu htjeli da kleknu pred onima kojima ovi prvi uporno i bespogovorno služe. I da budem do kraja otvoren, nije ovdje, poštovane kolege, problem ni Aleksandar Vučić, nije problem ni ambicija, velikodržavna ambicija nama susjedne države Srbije da u svojoj orbiti ima Crnu Goru, a tu ambiciju danas nazivamo srpskim svetom. Ovdje je problem, uvaženi građani Crne Gore, sluganska vlast koja je pristala da trguje crnogorskim nacionalnim interesima, koja je pristala da dovede u pitanje i živote nekoliko hiljada građana na Cetinju, samo zbog toga što joj nije odgovaralo što su ti isti Cetinjani ustali i pružili otpor tihoj okupaciji Crne Gore. Na sreću svih, glave tih dana na Cetinju nisu pale, ali jesu pale maske. Posebno su pale maske onih koji su pokušali da Crnu Goru izdaju crnogorskim glasovima. Cetinje i Cetinjani su ovoj vlasti trn u oku zbog toga što su digli glas protiv urušavanja temeljnih vrijednosti ovoga društva, protiv urušavanja građanske, sekularne, evropske i evroatlantske Crne Gore.